Jotonon haino hai o horzorawo khani hamjakma te chobani chibai especially rangsekni mare kising sokno blai kya hamjakma te chobani chibai afaro tini life no ni buskango haino hai 1 week roka khana almost I think 1 week plus inka life phaize kya haino hai tini life ma phai kya blai ke nangkuk mani kok Rokno salaina ni bagai tai angkoyo joto sini nai tongnai rangsak ni mare kising song norok bo life ni bising ti jenong ni sungmung rok sungi mano tai jo je kok share khainmu sumani norbo share khaimano haisi thanai koyekdin sakang ni simi je nugui mamani social media wo tamonuk jak khangke Maharashtra ni bagi hamya samani Maharashtra ni nukungno tu hamya samani tai Tiprasa je political party work khai tongo abono tu kabangma hamya samani sini samung Rokno kebeng mani tai especially je BJP political party ro jesa ke pano dole sole bole দ্বন্দ্ব বেদ যত প্রয়োগ খাই এডিসি ও সরকার গঠন খাইনানি বসকাংনি 2026 তিনি আং অবশ্যই বিলাইকে ওয়ানা হাইসি বিজেপি পলিটিক্যাল পার্টি যে ফ্রো 2018 নো পাওয়ার অফ ফাইও গবাংমা কক রুই ফাইমানি হাইসি 2023 wo haino high power of hyper kabangma kogri haimani haisi tai tabuk sungjoto saimono BJP rok daba khai tongo prithibini jotto ni se shoktisali political party hinai mane BJP high powerful political party tai world of security prime membership sebong ni 180 million strong and je tabu BJP o himi tongnai জনজাতি মোর্চা এবাকাই Tiprasa যে বিজেপি নি লিডার সকনবাং গোবাংমা প্রশ্ন সোংনানি মুসুঙ্গ বিজেপি আসকসে কতর পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্ল্ড তিন যতনি সাই বিগেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি হিংকাংকে বিজেপি তাঙ্গি তাকফানো রোমান স্ক্রিপ্ট ন ইমপ্লিমেন্ট খাইমানিয়া BJP asakse shoktisali power hangke Tiprasa ni bagi asakse kahamwan sugu hangke Tiprasa ni thanai decades romai bosor romai je sanjagi phaimani roman script demand no tangi taphan BJP ro implementation khaimaniya BJP asakse shoktisali power asakse shoktisali political party hangke tangi taphan 125th amendment bill no implement khaimaniya BJP asakse shoktisali powerful hangke tangai tripartite accord no taphon implementation khlaimania BJP asakse shoktisali power hangke asak boro party crack hangke Tiprasa ni je illegal babe lands harok sekjagi tongmani abono tang bondo khlaimania তা প্রশ্ন কাই যে বিজেপি খাই তংনা পলিটিক্যাল পার্টি নি কতর লিডার্স র Tiprasa ni বাগৈ সামুং খাই তং Tiprasa ni বাগৈ ডেভেলপমেন্ট খাই তং Tiprasa ni বাগৈ কক সাই তং nei যে সাই তংনাই বরকনো সাং সুংনানি মুসুং হাইসি জেফ্রো Tiprasa রক সাল কথাং ব্রড ডেলাইড ইয়াক গ্রম ফ্রেজাগো সপ্রে Klaizago, sopre sapra klaizago. A time of BJP o je Tiprasa leaders khai tongnai ro kotor netritto. Scorpio gari kai tongnai, building kotor tongoi tongnai. Tangai kok thaise pona tisaimania. Kanchanpur hai jaga rogo. Kila hai jaga rogo. Nini Gondasora hai jaga rogo.
Raima Beli High Constituency Rogo, Kabama Zaga illegal babe land sexagitong. Tangi BJP ni the Tiprasa leaders tongi tongero. Gari kotor kai tongero. No kotor tongi tongero. Esi no tongi tongero. Tangi kok thaise saimania. Asino powerful bro leaders ang kahangke. Tini tangi kok kaise pon saimania haisi. 125th Amendment Bill Sara 10টা যে Autonomous District Council the Northeastern State tongmani abono strengthen khainani bage 125th Amendment Bill o 125th Amendment Bill no tuyui asak se Tiprasa ni bage kaham no wansu go hungkai tangi pending khlai toni ton asak se Tiprasa ni bage kaham wansu to hungkai tangi tripartite accord no tafan pending khlai tongoi tong প্রশ্ন হাইছি তিনি His Highness Maharaj নিবাগে হামিয়া কক সিলসাও His Highness Maharaj ni nukhung nibage হামিয়া কক তিসাও His Highness Maharaj nibage তিনি যেভাবে কক হামিয়া তিসাকা বিনি আমানি বিনি বাবু নিবাগে হ্যাঁ বরং গোনাং সিনি রেবতি ত্রিপুরা তিনি আমবন প্রশ্ন খাইনেন মুসুং হাইছি মহারাজ কি কুবনি দফা রকনো ডেভেলপমেন্ট খাইনেন বাই কুবনি দফা রকনো রাইটস রেনানি বাগি যে সামুং খাইতং সামনি বাগি সামুং খাই তিপ্রাসা রকনি রাইটস টুমনানি বাগি তিপ্রাসানি রাইটস টুমনানি বাগি খাইছি তং নং সাইছি মানি তং কাই নং তাंगि कासुआसो नों आसक न निनि पॉलिटिकल पार्टी क्राक हंका निनि पॉलिटिकल पार्टी पृथ्वीनि जतनसे शक्तिशाली पार्टी हंकाय Roman script no tangi implementation khaina bagi ekta kok samani no khanaya asak no nini political party krak kai tripartite accord je thanai 2nd March 2024 sign khaimani tini 18 months ni sai kon bising tong implementations khaina bagi tangi nini political party kokti saya Agortola haizago broad daylight sini bukuk juk song romfre sompre klaijak tong rap klaijak tong tangai nini as powerful political party kok thaise pana tisai mania ha sak no intellectual ni sung mone khayu borong gonang takuk bipin nono bang sungnani musung haisi sak no sung intellectual ni mone khlayu world ni powerful political party ni general secretary ang Juba Morcha ni powerful leaders former MP sing sai tong haise othoso Tipras jug bukuk song jefro অত্যাচার খাইজাক তং injustice খাইজাক তং একটা কক সায়া হাইছে রোমান স্ক্রিপ্ট নীতি একটা কক সায়া হাইছে যে জরাবো His Highness বুবাগ্রা দফানি বাগে হানি বাগে मोथांनानि बागै चबा खाइ तंमानि जतो किसु बिनि मेहल तेहल जतो या करे रां पुइसा कुटी खर्च खायै साकनि सरि न हामिया खायै जे सामु खाइ तंमानि आ जराखा बाहायके कासनानि बागै अबनो चेष्टा खालायमान नै कक्ति सालाय भाइसि वानामा सिनसा हाइसि रोमान स्क्रिप्ट नि कक साकांकाय borok sajawnai a Tiprasa leaders BJP rokni gubuni political party ni na sung Devanagari script sinango sung Bengali script sinango ha Roman script ni kok sagage sajawnai Devanagari script sung Bengali script sinango separate state ni kok sajawnai tangai divide khainani sin state no ha tripartite accord ni kok sajawnai Tiprasa ni bagi jotheshto tangma tongo tangi na direct funding ni kok sajawnai direct funding nangya jotheshto sini sarkar no nai are baba string ni kok sajawnai na 21st December string ya kubuni din se string akhir tamo nongni matlab noni udeshyo tamo nongni udeshyo tamo je kotor party khai tong mani udeshyo tamo haisi noroki Tiprasa ni vote langai Tiprasa rokni support na oi
Tiprasa Rokno mutangnani samung da Khainai Tiprasa Rokno sekleknani. Tiprasani votes langai Tiprasa Rokni support nawai Tiprasa Rokni kham ethebai Tiprasa Rokno pal khai koyei rang pusani luk funugai ha Tiprasa Rokni jengjalni bagi den rok samung khai. Ar Tiprasani bagi asik sa hamjago ongai Khainai ba Roman script no sabun no khawiton ekbar da kok saka noi jon MDC tongo ha nominated by K 11 জন MDC tongo 7 জন MLS tongo haisi obono karibor tabo leader of oppositions no kasak ni hoite tongo haisi Roman script ni bai kok samani ek barfan khnaya ko right from the beginning haisi Norok Saimani ada 99% Tiprasa rok ni demand Roman script ne. Tangi kokti saya abono. Norok Saimani ada 125th Amendment Bill Tiprasa ni bagai nangu additional strength hanya ni bagai. Tangi kokti saya. Norok Saimani ada kebangma illegal babe tabu additional land je nazagi tongmani. Tangi kokti saya. Oze land nini Roman script sini kebangma zagawo bumung fil jagi tongi tongu Ranir Bazar hai jagano tini isri hati hai jagano Ranir Bazar khairika ha hoko tisano nini tini dumasora hai khai sipka thalik tisano nini kolasora khairi reka thai plok phangno nini chalita bari khlairi reka Taipung kotono nini borokothal ni saisip jau kahisi. Taisu kholano tini ambasa ni selaisip kahisi. Kormotino gumoti tabotam selaisip jau kahisi. Sangramano selaisip kahisi. Mutai chodo debtani bung tini selaisip kahisi. Tini je Tiprasani bagi samung khayu ni sanero. Tiprasani rights ni bagi sing kokti sanai national party tongi ni sanero. Why are you silent? My dear leaders, why are you silent? Tanginoni bukuk mutubza khaisi. 2019 no shoot khlaiza khaisi shoot khlaiza khaklabo. A citizenship amendment bill no te kok samani bagai. Tak citizenship amendment act ng thangka. I didn't see any of the BJP leaders came forward to speak with truth. I haven't seen any Cpim political party leaders, those who called Tiprasa leaders, who came forward to speak for Tiprasa's right, Tiprasa's justice nibagai. I didn't see anyone. Othoso boro stage 27 কোটি ni stage 4 কোটি ni stage 5 কোটি ni moncho abo hai jaga khumbai akobai sajogoi kotor stage Basawi kok saitongu Tiprasani bagi kaham Khainai hingga BJP sara kep Khaimia Cpim sara kunu Khaimia Congress sara kep Khaimia but je Tiprasani demand thanai 1967 rokni simis hani haijakmani or demand no fulfill Khainai bagi khai ekta kok saya haisi illegal immigrants lakho phaitongu bairani bo BJP leaders kok saka bo Cpim leaders kok saka Bo Congress leaders kok saka. If you are fear to speak, then don't dare to say that you work for Tiprasa. If you fear to speak, don't dare to say that you're working for the welfare of Tiprasa. Hisi. Suza kok. Judi nung asak se kiriza kong kai noro asak se kiriza kong kok sana ni bagai dare ta khaidi je Tiprasa ni bagai rights ni bagai kok sa one. Shame haisi. Kubuni jati rokno serengdi, Mizoram rokno serengdi haisi. Tini Northeast political party one Northeast ni formation khlai tongo. Abeki kubuni do farongno right senar bagi da. Buzi eda noro. Former MP ngi tongo.
party ni top post ra sugui tongo am sugbuda bujilia tamo ni bagi sing thansa khai tong Delhi government no bahikete bo pressure build khaye Tiprasa rok ni rights no tubui phaimano ei rights ni bagi tini formations khaye entire northeast kok sane bagi sai tong why still your people fearing tabu sakang ke yes James Debbarma chaya haisi James Debbarma hai chaya haisi James Debbarma tatal kok sau haisi James Debbarma sit ni lup haisi sanai but Bobagrani warriors ngai Bobagrani sengkrak ngai I don't fear I don't afraid to tell the truth yes truth ni kok sanai haisi asik intellectual ang zaka nah 21 December ya tring okay 21 December ya tell me bo that no khakyang no Tiprasa ni bagai accept khaine ba with logic and genuine babe sadi noro why sepono thansa khai constructive babe salaye ne haidi sini mungni bagai sini dofani bagai hini fa phaiba phayable 2012 bo Maharaja Bir Bikram Tabukni je airport no Singarbil airport agi 150 birth anniversary wo Rabindranath Tagore ni bumungui khlainani bagi naitongu ha a time mo congress ni honorable MLS kokti sawo sei time ni former chief minister basawi abono support khayu tai 19 zone Tiprasa ni votes dawi pass khaine MLA ro silent happy danro ha abo hai kai bumu pharjagi sini Maharaj sanamani airport no sanam jakan ro happy da nor sana happy ya sengbo dukhunang khange tangi silent sa tangi kok saya sa vote sanapur ka phapai saiman blaha sini party kaham sini party sorbosat shakti party sini party rangrimano sini party ganang sini party rang tongo ha atai mo khatangi sara gya ekmatro tini bo proud feel khayu haise proud feel khayu ekmatro sar bijoy rangkhol 2012 wo state assembly basawi sao no obo injustice ngai judi Tiprasani Maharashtra ni sanamjak airport ni bumung Rabindranath Tagore ni bumung ingkhangkai we respect we honor bonusung blaik respect khayo Rabindranath Tagore no tai bolia sini hani bumung jati ni bumung sini jakmani othei omthai klaimani jagabo Maharashtra ni bumung no nori renani akok to ya ekmatro bijoy rangkhol sar kokti sawi tini government baidong ha agor tolani je airport na Maharaja Bir Bikram airport khainani and the rest 19 others MLAs were silent at that time because they fear that they'll lose their positions their post they were afraid to speak the truth I see National Institute of Technology Agartala. How many percentage we were having that time? Reservation Rimage? Only 7%. Who fought that time? Para Tongoi Muya Falei Chanai. Gandri Falei Chanai. Kamsele Kisik Sumoi Kasangma Somoyo Rzai Guri Tiprasaro. Mai Masaya Tiprasaro. They fought. But kotor leaders ni besar Rokno tiri pori tong nable NIT wo. I didn't see that time any leaders from CPIM who called as a Tiprasa came forward to raise the voice for the reservations of NIT. I didn't see any BJP leaders that time who came forward to speak. But today they claim Borok Khai Dofana Hamzak Nete Greek and Borok claim Kaitong Haisi. Tini Tripura Rajoni je Korang
not taibu crack Khainai bagai taibu crack Khainai bagai tini Meghalaya ni Mukhyamantri sini bai kok sanan bagai raji ngai tong. The whole state of the Meghalaya is coming forward to support our brothers and sisters from Tripura. Our leaders from Assam, they're ready to come forward to support our fight. Our leaders from Nagaland, they're ready to come and support our people. Our leaders from Mizoram, they're ready to come and support our fight. When the whole Northeast are ready to fight for our cause, why, my Tiprasa brothers and sisters, just because you are doing the political party of BJP, CPIM, why are you afraid of that? Tangai. Judi kino kiriza hungai Tiprasa ni votes no makhang tisawi, mokol tisawi, bokrok tisawi ta san pai di haisi. Boro boro kok ta sari haisi. Ekta roman script ni kok no pojonto manthu maniathu kok siti saragi haisi. Tiprasa ni vote ni bagi furkai lazia gari fai san payo. 125th amendment bill ni bagi kok siti saragi haisi. Othoso vote sana purka fai ti sau haisi. Ei montri khai tongnai rok sini BJP ni leaders rok. Norok nang tini sanan musung haisi. Nu gedan norok. Sini bukuk juk song rap khai jakab sab kok tisa. Ei bubagrani warriors Rokno kok thangai tisa haisi. Tamo hor, tamo satung giring giring, tamo watei. We used to come forward. Land sekjak jau ka. Sab kok tisa. Ei bubagrani warriors Rokno pai kok tisa payo haisi. Agortala tamungka Khorokso Tiprasa no jebabe dugan malik bukha sab kok tisa ei bubagrani warriors Rokno kok tisa haisi. Norok to phai kok tisa yable. BJP ni leaders koto tongui tongo. AC gari ka ui tongo, AC no ko tongui tongo, kotor building tongui tongo phai kok tisa pa yable. Maharashtra no tini bumung kui kok sanani sahos tongo. Othoso kubuni dofani leader song buskangka yakung klai slagi khulumuyu. Melarma tokai yakung slagi khulumuyu haisi. Maharashtra ni thanika sahos tongo bumung kui kok ti sanani Maharashtra hanliya haisi. Are Japan ni pore Tiprani kingdom is the second largest kingdom in the world. The first Rajani Simi, the 186 Raja Tongmani connected directly. The second largest kingdom. The second largest kingdom no. India ni 150 crore Bharat Sarkar ni Home Minister, Prime Minister Maharashtra ni kok saitung nang Tiprasa ni thui ngai nang lasi jago. Maharashtra nang lasi jago. Tiprasa borok sini satok jak tongpuru rights ni bai kok sanani nang lasi jago. Roman script ni kok noti sanani nang lasi jago. Illegal immigrants ni kok noti sanani nang lasi jago. Citizenship Amendment Act ni against kok ti sanani nang lasi jago. National Register of Citizens ni bai kok sanani nang lasi jago. Tam ni bagi nang vote san pai Tiprasa ni. Tiprasa ni rights ni bai kok saimani heta sandi haisi. Gone asked je borok ni bagi ning samung slagi yo bong ni borok ni bagi sani dia haisi. BJP dokhol khaisinai edisino. Tamno dokhol khainai. O land rights hanmano stop khaina kokda. Roman script ni kok samano stop khaina kokda. Tripartite accord no kok sai tongmani abono stop khaina kokda. Dokhol khaimani pore. Maharashtra kring he sab kok sanai. What a one suka. Kubuni dofaro pasak zorati mokol kena khai nasigi tong haisi. What a one suka bono. Tinang shock nang haisi. Separate state ni kok sadodi. No. Tangi division na.
Are 10,492 ni bisingo 7,132.56 square kilometers plus the part of Bangladesh plus the Tiprasa area tongi toman general abono nana male tam problem zaka administration power kini niya ko to tong land rights kini niya ko to tong land rights ni bagi tam kok saya nini party asik se sorbo shaktiman political party inka prithibini shaktishali party singkai land rights no khainani tangi no claimia political rights no ti kok sanani Tiprasa rong ni representative no representation je tongmani abono bari renan bagi tangi kok saragya nin party asik se kotor ngai tangi claimania ha bijoy rangkhol sar silai tini tinta seat bari rekha 1988 of TNB accord ngai tini nini political party asa se powerful ngai tangi 20 seat ni te 5 seat increase khaimani asa a kokno sanani kenon bukuk chup ha akong sanaka bukuk chup engkai land rights ni kokos haya political rights ni kokos haimia direct funding ni kokos haimia roman script ni kokos haimia tripartite accord ni kokos haimia citizenship amendment bill ni kokos haimia sorry citizenship amendment act ni kokos haimia NRC ni kokos haimia ha sini buriro rap khaijak tongba abono kok haimia land sector tongba borok no justice ni kok haimia then for what tamni bagi Tiprasa no vote nai tamni bagi Tiprasa no vote nai tini ang sini khapangni rangsak ni mare kising song rangsak ni ma fasong no bang sanani musung bubagra Maharaj hai netrito santai kuno sara Bharat borsho se grei haisi Sara dunia ni bororo bubagra ni hamjakmani bini hani bagai dof hani bagai jotto borong nugu kai norok Tiprasa ro baksa tangi nugia tini bo Keteng kaisha jorsa sung pusuk rimani anino bubagra hamyang thangka wak kaisha rimani anino bubagra hamyang thangka pun kaisha rimani anino Maharaj hamyang thangka tok kaisha rimani anino Maharaj hamyang thangka rang 10,000 rimani anino Maharaj hamyang thangka Auto kaisha kuluk rimani anino Maharaj hamyang thangka are baba Maharaj nini ani rights ni bai kok saitong bini ki land ni obab the tong hani obab the tong samni bagi bo land rights han nini ani bagi Maharaj ki seat bari danani kuno provision dana representative nini ani bagi Maharaj ki direct funding ni bagai fund ni bagai kuno kam dana bini already tong nini ani Tiprasa ni bagai Maharaj ki roman script no te asak chiri khogui tongo kuno dorgar tanang bini samni bagai nini ani bagai sai simani tong joto tangi asak sung ohongkar engka tangi sung utok masa wak masa pun masa ni bagai basung kubuni political party o thana nakya mizuno serengdi thansa khai bahai ke mong dofarok ek baksa chap lai kok sawi kubuni phatani borok phaine rok nori tong naga rong no serengdi bahai ke thansangai national party mong ni ora habi mai haisi mong party no pora chala haisi Meghalaya no serengdi national party rokno nori tini regional political party rok krak ngai thansa khai tini sarkar o chalak tong tong haisi kintu na belai ke sung intellectual ang thang haisi je party o tong land rights ni kok samenia je party o tong political rights ni bai kok samenia je party o tong roman script ni kok no samenia je party o tong 125th amendment bill ni kok samenia je party o tong direct funding ni kok samenia je party o tong illegal immigrants ni kok samenia a party wono sung thana ni bagai bekhang ko lai tong tangai top masa sung manmani bagai wak masa sung manmani bagai pun masa sung manmani bagai 10,000 ang manman bagai Tiprasa ki asuk da komjor ngai thangka ha are thane 5,000 boshor romai I hawo sung omthai klai sini purbojjo sungoro rule khai hai gorib bungi manu yes I accept
tai bolia jotto kisu sini rights no sung yafar na na po ya ble o suzu habubagra tongsak juri kha siri ki hangkang ke ji bono sung tai ungkoi manli haisi sungki nasing da dong soyung mo tai phai o jaga suno ri phai siri ne tai kubuni political party khane kasa krong no bang sanen musu sakang hai chaje yang jao nai ए जेम्स देबरमा जनरल सेक्रेटरी YTF नि सासजाउ खा नां सराय खाइ ने मास हाउ हाइसी कि कसाक नि दुसी यादा 1954 to 57 रगो हा 5 लाख आयंग ना नि फाइने रखनो बिदेशी रखनो हामा बाकने नि हार वितिनि सं कमरमानि आबो बुकी बर धाइया केम्पेर बाजारति लाख लाख बर खाइमनि abano stop khayang mani a patio khaye tini tu bi haimani daiya are je demand Tripura opposite jobok somati rok ti saka sik schedule dokti abano pojonto kasu kable kasak ro atai mo Tripura saro muti takna rinya Tripura saro administration chalok na rinya sik schedule bai chalok na hini unko lai khable tabu 1984 ni simi 2025 actually boss horongi to Tripura san chalok khona ble tak statehood sanjao ka na sombobia in contiguity sombobia সংবিধান se sombob phani sai tong kai neng Tripura sale tamasuk intellectual ang ka sombobia ang jakha tini Maharashtra ni borok Gujarat ni borok Punjab ni borok Bihar ni borok boro saitong sombob and ungna sinangoni saitong neng Tripura saka national party khayoni sombob nukjakliya one suk tai haisi yes one suk tai haisi baskang ni salo metric exam renani nai tong haino hai sini khapang ni rangsak ni sini sajak sajala som students ro ang saimonu norok national party khayu hune kok saimangla I challenge I dare norok saragi haisi roman script ni bagi kok yes a taimo jefru norok whole chupungi to national party khayu ne kotor gari wa asugui esi wa asugui dalama asugui sung bubagrani warriors rokle thangne haisi na khaka road block khaipana sung choba khaine haisi sung ke thangnai yes roman script ni bagi Tripura Student Federation by TSF rock by sung thansa khai sungla block phan khaine haisi yes sung fight khaine land rights ni bagai norok chup khaima tongnai ang saimono kok sarage norok challenge khayo haisang honorable former MP sa honorable current minister sa honorable general secretary sa I challenge sarage norok land rights ni bagi norok ki kok saraknai political rights ni bagi norok ki kok saraknai illegal immigrants ni bagi norok ki kok saraknai roman script ni bagi norok ki kok saraknai citizenship amendment act ni bagi norok ki kok saraknai saragya nongni party unor no khomataria phanria Tripura sani be kok sanani suru vote khai Tripura sani norok no sanranai kitu Tripura sani rights ni bagi kok sanani norok no phanria but not an issue. We as a Tripura political party, the warrior of Pubagra, yes, will go and fight for the cost of our people, for the rights of our people, Haisi. Yes, we'll go and fight. Sing kokti sane Haisi. Kaklab kokzak purunor kokti saya. Sing noti sao Haisi. Reserve sin is exact pro 7% khaitong jo purunor kokti saya. Sing noti sao Haisi. Sini ha om thai 3 klaima jagawo Maharashtra ni bung no noroi kubuni borok ni bumung airport no sanamna nakya norok ti sai haisi sing no ti sao haisi sini riang bro ro nizini hawana sodnati khlaijaki tongkha norok kokti sai haisi sing no kokti sao haisi lands illegal babe segjagi tong jaga jagawo norok kokti sai haisi sing no kokti sao ani khabang ni students rock
Roman script by Sinamu Sungzagu, examo, nor a cocktisha, he says, sung no cocktisha, I see. Yes, proud Kai Sarago, sung no tisha, nor of tisha mania, nor of cox haragya, nor of bukuk mutub zak. Boat Sanapur Simino Pairagu. Kinto all angles Hamani at the cock nor of Tisharagi Haisi. Maharashno nor Unko, Je Maharashno Tini Megala and Mukhyamontri Maharasane, Borom Rekok Saitong. Nagaland former minister Maharasani Kok Saitong. Huh? Honorable Speaker Manipurni Maharasani Kok Saitong. Gurkhaland ni leaders of Maharasani Kok Saitong. Assembly leaders of Maharasani Kok Saitong. Norokai Nizini Maharashno Maharasani Lasiu. Karon nong is a party is a Zaganoro post and position baga Suktongo. A Borok Chabiru Norno. Nizini Rishano, Nizini Boromno, Nizini Tamung Kanmungno, Nizini Itihasno, Nizini Laipumano, Birut Cox Hadini, Chabiru Haisi. And Noro opposition in Bagay, Nizini Tiprasano, Kaklabo Kogu, Noro. Do you have a unison Noro Koknable Kaklabo Nizin Tiprasani? Time Cox Haragia? Land rights Sege Kabaito. Nine cocks haragya. Drags. Kubuni hasteni. Kubuni destiny. Hazard towns in how are you? Tiprasa kabangma addicted in a problem like the nine cocks haragya no. Saragya. I was a dukuna was in his haragya. Noni buskango tiprasano boy. Three chop like the one nor cocks haragya. Noni buskan sini bukuk song rap kaizak tong pano noro kok saragia. Noni buskan sini script jes hanmani Roman script no. Syria nge Devanagari be Bangla impose kai tong pano noro kok saragia. Noni buskan illegal loko pai tong ibo noro kok saragia. Yes, well done, my dear BJP leaders. Well done, my dear Cpim leaders. Well done, my dear Congress leaders. Nor ask a intellectual, ask a mahananka. Tiprasani joto rights no nor pogo. Buni rights no runani bike nor kasigu. 1954 kasika noro. BDC Rokno hama bakta yes. Nor kasika. Tini 2025 ni BJP ro kasika itong. Illegal stock no settle kairenani. Oh, my dear Tiprasa, Bufrononi Kasi Sinai. Buike, Buni, Haukai, Razarok Aram, Kai Asubishe, Shason Klai, Rule Kayu. Sin E Haukai, Sini Raza, How Pai Mukti Kiklai, Nona Anum Mutangan Bagi Payu, Otoso Sunkai, National Party Kayuni, Bukukchu, Mokol Mutublai, Razanos Hezel Ayu Haisi. Nini yakuni hasi kri hingangke. Nini dof hasi komori tangangke. Bo hao basa winin kok sanai. Bo hao basa winin kok sanai sari. Siniti pramotani MLS Rokno kok sao. Siniti pramotani MDCs EM Rokno kok sil sao. Siniti pramotani CM Rokno kok ti sao. I'm proud of my CM haisi. Ani CM ni bagang proud feel kayu. Ani ti promote hani MLS rok ni bagang proud kayu haisi. Ani ti promote hani MDCs EM rok bagang proud kayu haisi. Because ti prasani is a Roman script no ti boro kokti sao. Ti prasani land rights ni bagang boro kokti sao haisi. Ti prasani bumung je norzogi tomano taisha slai ti prasani bumung rana bagang boro kokti sao haisi. Ti prasani Tong Thai Zaga additional strength and Kainabaga Boro Kokti Sao Haise. Tiprasa direct funding Manabaga Boro Kokti Sao Haise. Tiprasa of Susito Bonchito, the Sexaki Tomani injustice Kaisak Tomani Boro Kokti Sao Haise. I'm proud of them. But I cannot be proud for you, my dear BJP leaders.
I cannot be proud for you, my dear CPM leaders, because you always choose to keep quiet whenever we feel injustice, whenever we were marginalized. You always choose to keep quiet. And that's the reason I don't feel proud for you. And whole of our Tiprasa don't feel proud for you guys. Yes, you may claim, you may blame, you may criticize His Highness Bubagra. But end of the day, you have to remember, you have to think, you have to know, and you have to accept it that His Highness Bubagra is the one who fights truly for our people. His Highness Bubagra is the only one who genuinely loves to his people, not for political mileage, not for political positions. Yes, you have to accept it. And ang Simon noro bakhaw Simon, but bukuk ti noro pepla ragya. Bakhaw nong ni oinokok, bukuk nong ni oinokok. Haisi. Ang sanay sini jotto warriors Rokno. Sini kapang ni jotto Tiprasa Rokno je all videos night on Rokno. Please noro kindly share khaji haisi. All videos ang je question khaimani BJP ni leaders Rokno, CPM ni leaders Rokno, Congress ni leaders Rokno. Please bongni thane videos hogire de haisi. Borokno tag khaidi haisi. Borokno share khaidi haisi. Bongni Facebook share khaidi haisi. Ang je proshno khaimani borok share khaidi. Tai ang je borokno challenge ka land rights ni bai kok sadi, illegal immigrants ni bai kok sadi, Roman script ni bai kok sadi, tripartite accord ni bai kok sadi, nini direct funding ni bai kok sadi, nini land sekjak tongmano injustice ran bai kok sadi todi, sini buri rok ko bangma injustice khaijak tongmano kok sadi, students rok ni bai kok sadi, sarak ge borok. Ang challenge kai haisi, all message no bong ni thani sogi ranan bai sung share khaidi haisi. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 je mansak sung share khaidi haisi. Blai kya hambai, te bara bisi kok salia, bus kang ni salonor bai te bu malai nei, te jotto hai no hai rangsak ni mare kising songno, kakaham, te chobani chibai, kuno wana ni nangya, jesek mano criticize khaidi. BJP leaders, CPM Khainai, Congress Khainai leaders of Siring Tongpano, Bubagra ni warriors kun dino Siring Tongla, Bubagra kun Siring Tongla, Buskang ni Salo, Sang Himnai no Himnai. Tai Dofhani the rights, Delhi ni Hoite Sang Tubnai no Tubnai. That's our spirit, that's our promise, I see. Blai Hambai, Kulumka.